باوی شوان یتمن پنجی و هفت سالی به هست خوین توی برفره دزانه گرنگیا دیروکا کردان و پیوستیا گرنگیدان بدان هوا آلاوین فلکلور کردی چیه جبر و یکیجی موزخانه یک المال خوا آوا کر و تیدا آلاوین کلتوری ریس کرن تا او کلتور وندانه به و خلکن کو سردانا و دوره بکن زانبن کو کرد خودی کلتور خون یه تایبتن بهتر جی 500 کیلو پلین فلکلور و آلاوین کونیان کردی لوی موزخانه هنه یک به یک هاتنه کم کرن و ریس کرن لسر دسته باوی شوان با آلیکاری خلکن دورا دیر که لروج آوای کردستانه جی دست پیکا آدارا 2014 دست با آوا کرن آوی موزخانه هاتیه کرن و پشتی در دورا 2 سالان جدان هوا کلو پلان نها اف موزخانه بویا جهکی گشتیاری لی باجار دیری که هر کسی سردانوی باجاری بکه دخوازه چاون خواه بدیتر و ناسکرنا وان کلو پلین دیروکی بخملینه جلو برگ آلاوین چاندنه آلاوین دستان بر و بر همین تبنا کردی نقشین که به دستین جنا کرد هاتنه درست کرن و کلو پلین جور بجور لوی موزخانه هاتنه کم کرن جهکی تایبت جمالا خواه ترخان کریه بو جه و موزخانه و نفجی لحاتیه کرن موزخانه باوی شوان آنکو موزخانه دیرکه یا فلکلوری کردی توی کو باوی شوان نخونده لیبشیوه یکی رکوپه که کاری و موزخانه بریوه دبه اونا و همو آلاوین دوی موزخانه ده و کسین که آلیکاری بکم کرن و دن هواوان آلاوان ده پرتوکه که ده هاتیه نویساندن تا که ما فیتو کسید آوا کرنا و موزخانه ده وندانه با و هنجی دن هوا کم کرنا آلاو و کلو پلین فلکلوریش بو و موزخانه بردوامه بله تماشاوان هجا هر لسر و مجاره نها احمد باوی شوان خودی موزخانه که فلکلور کردی لی باجار دیری که میوان استودیو آرکی دمات باش به دمات باش به خوش کم کاک احمد دست پیک دم خوازبن بزانه بن کنگی تا موزخانه خو آوا کر دست پیک گوتنا من اولی خیر و خوشی اشکر ده هموارد خوازم بله یکی هیواس سی 2014 وقتی باب مزن بارزانی نمر مالاوایی کری جیهان بار کری او شمرا قائد و سروک و ریبرا حتی دنیا هیا مدوی روژه دا دست بیکاره هکریه و اس تراث وفلكلور معرات متحف ملتي كردي دير كيرا اسكومتكم بله كاك احمد تشهج كوت في موزخانه هانيت ابابك يعني ما بس جي تشبو خوش كامن ام كرد دفري قلكي زنجين بفلكلوري خو عادات وتقاليد خو جود جرجرة بالهي شغرة هرتشت من ميزان ملتي ما دهجري بدنيات كفي وقت يك خولي نكي خوي وتاريخها ما ديركي دا تراثي ما فلكلوري ما وزعيف بينا فلكلوري جيهاني دا من ميزان برايم مظن كردستانا باشور ساخو حتى خانقيني من قلق معرضي واديتن کوشکسترانا و فلکلوری وامدید منی برایم کردستان ترکی دیتن منی برایم کردستان ایرانی دیتن مگو باشه ماچما من امج برای وانا ماچما ام مزاخانه کل دیر که آوانا کن مدرس بکریا و باری کاریا فقیر و هجاره ملت دیرکه و منطقه دیرکه گندی دورا دیرکه مرا آری کارن وسلافي مش حمواره هنا بلال مببورن كواز نافا بيجم ناف قلكن بله دورا سه قندي منطقي وقلش ديركيجي بيركا وكتشكا وزلاما بي حسانه من اف معرض افاكري خذي تعالى خيره حموا مظن بكي السنه الصدي حفتي كوم كرنا مزاخانه رانا او مزاخانه هني نبنافي منا بنافي كردي ديركيا نابي وا ام دنفيسن دفتري دا ونابي وقطعاتيني ام دنفيسن
وتاريخ هاوي ام دنبيسين باذن خدي روجي بيج ده ازي حمويه سر ارمكي ولي دمت رامزن شيكم ازي نابي حموا بو ارمي بدالقينم جبركدا وتعبا ومرديتي وندانا بي وسر الصدي سهجي ما برجي كرينا بله كاك احمد يعني دان هفا وان كلو بلانج الي تتني بي باجاري ديريك جوان جي اليكاريات كريه وحتى كو تاف كلو بلانات دان هف بله باش تانها تشداي هف جي كلو بلان دفي مزخنه والله خوش كامل حتى انها ام تكارن بيجن بين صدقه عامكم كرنا بله او قطعي مكهم كرين وكا جرجري وكا جوت يعني حالته جوت وكا نير وكا دستاره وكا جونيه وكا بركه وكا جلو برقي كردي يه بيركا يه زلاما شخوا خوره بيجم خودي قالك تشت مكهم كرنا ليه مخابن من مخابن صد مخابن مسيبه كره حاضر كربون والله هر سيجي مريضه وضع كربون ناس نزانم من المال يجي يشتبون ناس نزانم يك يا كوشكاستران ابو ويك جيا احمد صوفي بو ويك جيا روداو بو ويك جي هنا خورتي دي هاتن ولا ما كيف خوشك شكر ما هر سيكر بون دستي خدا وقتهم دري قرتيا من المال هلا بن نزانم ومريض يجي وضع كربون نزانم بله كاك احمد دينارينا تد جرينجيا دان هوا وان كلو بلان و باراستنا وان آلاوين كلتوري و ديروكي چيه؟ اف خوش كامن ام پیشی ما بابو باپیری ما بری میلیون سالا افش مره کرنا بابو باپیری ما پیشی ما چه زلام چه پیرک زلاما شغل خود کی پیرک شغل خود کر جانبی هفدو بون نشن توراس موندا ببی روز بروز ام توراس زنگین دبون بار که ام توراسی خو کم بکن ام زنگین ترش توراسی اروپا و خلیجیه و عربا ام قال كي زنقين سرعة خاخوا جاي ما آخا ما نفطا ما آبا ما سوالي ما زباني ما رحمة ما دانستانا ما ميفانا را بجا ديركي حتى قامش له مزاخانه نينا مخولي كريا خوي ليست كارم تشتكي بيجم ديسا بقارن بيجم اب معرض وقتيك بيجي ابو شبانه اتخوازم بيجم معرضا كردايا معرضا ديركيا بيجم دا خوازيك جميع كردي جهاني تش خورتي مي اوروبا بن وتش ملتي مي ديركي بي وتش غوندي منطقي بن هر كس كي كاتش الجموها اريكاريا بمزاخانه بكن وتبدا مره اريكار بن جي مطنقه اتخوازم جي فرا بكن هكا منظمات خيري هكا احزاب سياسي هكا انساني خير خواص اريكاريان بكن از بي مزاخانه مظن بكن مساحتا خاني الحمد لله بسط متر از خلاص بكم از بكاربم جلو برقي كردي تاريخا كردا حموال ليكم بكم از بكاربم خوردو كشكي كردا نوروز ده دوزده دار ده بيراينا بابي مزن برزاري نمر ده وقت الشهيد از حموات ده كوم بكم مدري بكلش كردا حموارا فرق وش داهينينا هر انسان كي قهوه كي بخوي شاي كي بخوي از بكيف خوشم ومال مالا كردا حموايا بله كاك احمد نقاط قال سردانا كسن كوتنا سردانا مزخانه دكن باش رجا كسن كوتين تشندن يهاتين واف كسن كوتين سردانه كينن اف انساني تنا سردانه اسكارم بيجم 65 انسانه مثقف خوي شهاده جامعه هاتنا بيروز كرنا وهر كيجي مقالك سر معرض نفيسنا كو اسباب تصليحاتي قندرات كم اصول بند مس قندري عالمي بزمارتكم واد دروم سباش بو خدي خدي تعالى درباستكي اظهر كي مقالك نفيسيا وقال تلفزيون جهاتنا وقال جريده جهاتنا يوم ازداخواستكم هركز وري دريبه كريا شحبو بارتي سياسيه شحبو منظمات شحبو كثيره ام دسي خدي دسي هفدا وام بي معرضي مازنكن دعمك مادي البشتابي معرضي هبي ام بكاربن ام نابي بي معرضي دولتي عالمي بي بحسن از كر بتشكي مجال هبي از ده صار مشو متحفه اللهم صل على سيدنا محمد يا فيدي يا هوليري از شوم خورتك الويدا جنجك بدرا عمري 14 15 ساله كرتا قد كي هريكي 1500 ورقه سنه خدي زانيش من نستان الشخصي اول ما تشوم بالمعرض ميزان ازغريكي في كيف خوش بوم بدي هناك امريكي هاتن الماني هاتن فرنسي هاتن كرد هاتن فكره حموا داقي از مدير بعرض ما
تمام مكون بون مرابو جرجره جوار شرح كير منير جوار شرح كير مهالات جوار شرح كير من او تمام مكون بون فكره ودقي از مدير معرض ما من حموجي تاريخه وشغله من هر قطعه كمجواره دقود متقاب كردات شكريه بله باوشوان چه جوداهی تدنابرا مزخانه هولیر دیوت و یاخوا والله يا تشتكي زيدها بود بله هوليري بريد صالة جي ساعة زيارة بكر يا هوليري بالتأكيد جهوي خوشة جهوي مروزاني أساركي كبنة جبلي جي كلو بالي كود هن كلو بالي بهترين جيما وغرادي بهترين جيما تشتك غريب تد بله قال لك تشتي غريب مديتن هي او ديريكي دس ملكنا يدي ساش فاخرت بيجم ازي بقرم قدنا اخوا او تشتو بلم الجندادي تنا اللي مخابن جم هناك انسان دعوه برال متكن امكاناتي مني ما دينين از بكرم هكر امكاناتي ما دي هبن والله ازي وات تشتي كل قلعه وليري هي بس ناخذ دز بيخم وزخانه دير كده وازي خورتو كشكي دير كي بهلن وتدا جوفندو ورقصو وهر تشتي تدا بكن دس تخش كاك احمد بافي شوفان خدي مزخانه كفلكلوري كردي لباجاري ديريكيت ميفاني استديو اركي بوغلك سباس اجي سباسيا واتكم اي سركتنش ورات خوازم بيجي كرد وبيجي كردستان بيجي سروكي هجا خوشتدي كاك مسعودي برزاني قالك سباس شبوتا